بله تماشاوان جبه دمک ده که راگشی و هفرکه که گله که دجوار یا AKP MHP دیگل CHP دیگل ای پارتی و دیگل دوا پارتی که لجا پارتی دن هیه لی فوکس و یا سرکیل سر هدپیه که مبسته هدپی بیت داخستن پیشتر حسابین بانقیین هدپی راوستان لگور بریارا دادگین ترکیه دامان دم دا پارلمانتارین هدپی جو پارلمانی تینه درخستن هندکیشان جزین دانه جبلی دانینا قیوما لسر پرانیا شاردارین هدپی و دامان دم دا سروکی بری هدپی هر دو دزین دانه ای دیگلو بوب تنی فوکس لسر هدپی او تومتین دادگاه بلندا ترکیه عراسی هدپی کرینه فعلا تومتین واقعینه میوانه که هجایه برس سرهات ارن جگری هفسروی که هدپی و برپس لجنه هدپی اما فی مروان لانقره میوانه می و پارزر جیاو برس سرهات دماتا باش بم ایدی او خواسته کو او بگمان گلیین کو دادگاه بلند یا ترکیه جه هدپی هی قاشو هدپی گریدای پکی که هدپی ویدی که گلو هنچاد نرخینن Yani bu dava ilk açılır. Ev doz dema destpêkê hate vekirin, dema ser dozgerê giştî dest bi dozê kir, di çarçoveya kampînên siyasî de hate vekirin. Ser dozgerê giştî beriya ku doz veke desilat û hevbeşa biçûk MHP ji bo daxistina HDP dest bi kampînekê mezin kiribûn. Li ser van fişaran serdozgerê giştî dijî partiya me dozeke wiha vekir. Di prose piştî dozê de jî em dibînin ku gelek êriş bi destên dadgehan hatin kirin. Herî dawî dadgeha destûrê alîkariya gencîneya partiya me rawestan. Em dizanin ev biryar dijî destûr û yasaya ne bi fermanên siyasî bi fişarên siyasî dadgeha destûrê biryarekî wiha daye. Em dixwazin carekî dijî dubare bikim. Serdozgerê giştî dadgeha bilind di vê dozê de dibêje pêwendiya HDP bi PKK re heye. Lê divê were zanîn mafnasekê yasanasekê wek serdozgerê giştî wek yasanasek tê zanîn HDP milyonan deng wergirtiye baş dizane ku lazim e bi delîlan biaxive. Eger dozek vekiriye divê dozê de pêwîstî bi delîlan heye. Eger delîl nebin nabe dozeke wiha hember partiyekê ew qas bi hêz were vekirin. Serdozgerê giştî ji doza destpêkê heta niha îro jî dîsa ew heman serdozgerê wekê endamekî partiya siyasî بله بله سرادي دي واقع بفي آوايه يعني دي سروبند نهادا دادگين تركيا هر بريارة كده لدرحقي HDP ببرانيا دوزگران تقبل كرن مينا وكوتا قوتي بلو كرنا حسابين بانقيين HDP كواتا سردوزگري گشتي دي بيجا HDP بيويسته بتداخستن يعني بديد ناتا في جاري و دي في توقيتي دا قو سروبند انجام دانا هال بجارتان ليسال نزيق دي به HDP دي بيگرتن في جاري گلو انوا اميده كي ايدي جارك دنيا تجرتن ya biz başından beri jisseri ve ev doza ku hatiye vekirin em dibêjin tu bingeheke yasayî û tu delîlek nîne ku partiya me were girtin. Dozên ku berê hatine vekirin em dibînin ji dozên berê gelek zêdetir delîl kêmin. Herî dawî dadgeha destûrê nikare partiya me bigire ji ber ku delîlên ku hatine pêşkêş kirin
بوان دلیلان پارتیک نایه گرتن لی لهمبر پارتیا ما فشارن سیاسی زیدنه هر وها فشارن سردوزگر گشتی لسر دادگاه دستوری هر وها فشارن مهپ اگرک هیه نها لسر حساب پارتیا ما بریارا بلوک کرنه هات داین لی دادگاه دستوری به آوای به آلیتیا خو وندا کر به بریاره بله سرات دی واقع ترکیه به آوای حتی پارتیا وجیک پارتین جهپی اندنجی گلک جاران بونمون او بریاره لدر حق اکرم امام اغلو در چیه دی بیجن کو دادگاه هات نب سیاسی کرن لگور برجواندیا دا صلات تب دگره ایدی هر چاوا بواسا بگیره کو هدف بیت گرتن گلو الترناتیوی و کو سیام مزنا پارتیا نوا پارلمانا ترکیه دا کو هدف هات گرتن و چه به جبر كل تركيا هر تشتاق در حق هدف متوقعا Ya yani bu dava açısından ج vekirina dozê heta niha hemû dezgehên partiyê me de bijardeyên ABCD hemû bijarde li pêş me hene lê ez dibêjim girtina HDP me lawaz nake berevacî de me bihêstir bikim em tu carê gelê xwe bê bijarde nahêlin û me gelek deveran dijî ev gotiye bijardeyên me ji yekê zêdetirin demên berê jî partiyên ku xwestin pirsa Kurd birêyên aştiyane çareser bikin hem ber gelek partiyên bîhewayê hatin girdin lê dema ew partî jî hatin girtin gelê me bê bijarde nebû niha jî eğer em hêvî dikin partiya me neyê girtin lê eğer were girtin jî em dibêjin gelê me bi awayekî bihêz bi bijardeyên din dê beşdarî hilbijartinê bibe dengê xwe bide û ji bo siberoja xwe demokratîk dê helwesta xwe nîşan bide û bibe diyarker gelê me bê bijarde nîne bijardeyên me zêde ne û em de her haletê de em ê beşdarî hilbijartinê bidin hêza xwe ولی کواتا ام بحثی هلبجارتنê bikeyn ji ber ku li Tirkiye wek ku Erdogan jî dihogotî ku ev hestkartirîn helbijartina di dîroka Tirkiye pirê biçe helbijartên Huzeyranê dibe ku bêne pêşxistin jî kewata di çarçova hevpeymaniya cumhur û di çarçova hevpeymaniya masaya şaş alî û di çarçova hedefê hevpeymaniya wê di kewata biryara wê çi be bu daketin de helbijartan da bu dest nîşankirina namzetê serkumariyê ya biz aslında seçimlere ilişkin tutumumuzu derbarê hilbijartinan de me helwesta xwe 2021 meha îlonê me helwesta xwe nîşan da pirsgirêka me sereke ne namzet e tiştên ku destpêkê bên axaftin ne pirsgirêka namzet e em dibêjin pirsgirêkên serekeyên Tirkiye hene di serî de jî pirsgirêka Kurd e pirsa Kurd heye bernameyên aliyan ji bo çareserkirina van pirsgirêkan çi ne hemû hevpeymanên ku hatine durustkirin ji bo demokrasiya Tirkiye ji bo azadiyan ji bo aştiya Tirkiye çi çareseriya wan çi projeya çi bernameya wan heye werin em li ser van bernameyan biaxivin em dixwazin aştî were Tirkiye kîja hevpeyman kîja tîfaq dixwaze bi me re bikeve peywendiyê deriyê me ji bo hemû aliyan vekiriye evên ku dixwazin bi partiya me re danûstandinê bikin biaxivin li hevatinê bikin em amade ne bi wan re diyalogê deynin lê em siyaseta me ne girêdayî siyaseta AKP MHP û girêdayî tîfaqa milletê jî nîne 6 milyonê zêdetir dengderên HDP hene û siyaseta xwe jî datîne ew ê namzetê xwe jî destnîşan bike lê beriya hilbijartinê derbarî van pirsgirêkan da evên ku bixwazin bi HDP re biaxivin û rên çareseriyê çawaniya çareserî nîşan bidin
deriye me her tim vekirine o em dikarin derbarê van pirsgirêkan de lehev werin û eger lehev hatinekî çê be em karin carekê dijî biaxivin. هلا بريس سرهات أران جيجريف سرويك هدبي وبربسي لجنا هدبي أما في مروفان أو الأنقرة ميفاني مبو سباس